Cijeli život se bavim voćarstvom i kalemljenjem, a zadnjih 20 godina profesionalno se bavim voćarstvom. Napravio sam plantažu na 3 hektara. Na plantaži su zasađene razne sorte voća, kao što su jabuke, kruške, šljive, maline, aronija, orasi i kestjen. Zadnjih 5 godina sam izdvojio 7 domaćih sorti jabuka, koje ne obolijevaju od bolesti kao ove industrijske sorte za plantaže i koje ne zahtijevaju nikakvu hemijsku zaštitu. Na edukacijama će vam objasniti kako se voćka posadi, kako se formira njen uzgojni oblik, ali vam niko neće reći da se ta voćka mora do 25 puta prskati hemijskim sredstvima da bi se dobili zadovoljavajući i kvalitetni plodovi za tržište. Niti će vam objasniti da se ta voćka mora zaštititi od zeca, voloharica, miša, gundelja ili elementarne nepogode. Zbog toga sam pokrenuo YouTube kanal da svoje iskustvo i svoje znanje prenesem drugima, da ne prave greške kakve sam ja pravio. Želim prikazati razne vrste kalemljenja, kao što su kalemljenje na spavajući na budni pupoljak, kalemljenje kestena na klicu i njegov daljnji uzgoj, ukrštanje raznih sorti trešanja i dobivanje novih sorti. Zatim, pravilno orezivanje voća, jer sam primijetio da ljudi kod nas cijeli život uzgajaju voćku u svom vrtu, a stalno je orezuju nepravilno i prave joj time štetu. Ja se nadam da će ljubiteljima voćarstva moj kanal biti od koristi i želim odgovoriti na sva pitanja ako mi se postavi i da podijelim savjete.